Before you let's just to suji do ile mo mimini you fraction number to the mode alice you tanata alice yusinata alice multiply inata alice divide inata so tado tesmo only you suji do ile mo only mo pudo ni yewote mo ko ni you alice tanata so do mo tesmo only in do ile fraction number to the mode alice tanata do mo oda ni fraction number to the money ni sojuwa it is sati so it ko ti sojuwa pudo ni tima beta ni 1 by 2 nganye 3 by 2 teni so ma da sa ta be beta ni choi ju ko denominator to the money ti share ding pudo ni tima da khata sawa ti shi mo to ko ni tima ti share ding pudo ti mo de ni common tima yo for other new ju kwa it is sad minus jonga be ni 1 plus 3 jong pu tu ni thin mo de ni li kai wa other ni ju ko ni kai ta ni li ne ni ba ko ta ni kai wa on pu tu ni thin mo de ta ni do la ngo answer money on pu tu ni thin mo de ya khis sai wa je ti mo ni alice ta nga be ni je ti mo de ni base le 1 by 2 plus 4 by 3 be le other ni tipo denominator ko ni mawa mas t-shirt di makai wa t-shirt kada yu akhit ta sawa timo den t-shirt makai on podo ni alice ta nga be ni timo de gu ta sanga timo de ni denominator timo de LCM kho wa LCM kho de ni ani do la nga be ni 2 3 2 1 is 2 3 ma jaw you see 3 1 is 3 other ni ani ga wa 2 into 3 is equal to 6 kai wa answer LCM money 6 do long put ni 1 by 2 mode thin mo you has into 6 money LCM do long put to ko bu na kai wa ni mane aji hwa ita chu do la ni mani sa ta ni chu do long put ni sa thin mo ni ka ta udg ti the multiply in chin ja ko multiply for 1 into 3 is 3 other thi mo go wa amu thi mo ni yes ni 4 by 3 omo te gu ti share ti LCM money chu ngom bu LCM denominator ko ni chu ngom bu ha ana 7 ni ho da chu du la 7 ni ho da chu du la nga ni ma in chin jo ko multiply for 4 into 2 is 8 by 6 so da you te ko du la du ma ni 3 by 6 plus 8 by 6 du la tha ni chu ma ni common ko ti ma ko yo for ti share tam bu ti ma yo ta ni nyo de 7 ni ma ta for 8 plus 3 money ani kai wa 11 kai wa on pu tu ni ti mo ne answer money 1 by 11 only do la do nga wa on pu tu ni ta do money go wa next query you te ni subtraction subtract alice using na ta do te sumu oli gile subtract ko ni ma ti ma ko subtract alice using na ta do ma other ni te ba 3 by 4 minus 5 by 6 only bele thimateli ali using betani thimatege you akhrisanga LCM kho 2 denominator to mode LCM kho 4 and 6 ngau podoni 2 to the 6 2 to the 4 2 3 the 6 2 1 the 2 3 ma jaw you see 3 1 the 3 other LCM ni kai wa 2 into 2 into 3 is equal to 12 kai wa 2 to the 4 4 3 the 12 on kai pu ni 3 by 4 into LCM money 12 4 mane ani hoda 12 dula 4 3 is 12 dula pu du sa chin jo multiply with 3 3 is 9 ti mo hu 5 by 6 into 12 dula chunanga 6 2 is 12 ka ni te ko ni 10 by 12 kai wa da yute dula duma ni 9 by 9 by 12 minus 10 by 12 kai thani tin mo de ni common tu ju ko common ti ma ju fo ti sha ta pu du ni oda ni 9 minus 10 oda ni ko ma some de thi ju si wa ni thi du la wa by 12 oda ti wa li kai wa be de ni na wa thi wa do de sign ma ni minus ju pu du ni to ko minus oli tu wa mo pu du ti ma de ni yu te ni alice yu sin ta du ma ni to quality go wa next timoko ni yote alice
multiply only na ta do mate smo only gile fraction number ti mo te alice multiply sa ma ti mo ko sa to ti thu ko ni teng ti mo te use number ti mo use le 4/5 into 6/7 only use le otani ti mo te in na ta do ni choi ju kho thina bo ni nyo de sa ma te se hona cross ko only gu na ni o ma se huma nang be ni direct use ne multiply for 4 into 6 is 24 5 into 7 is 35 adani direct multiply hote ri timoli do da dong wa multiply do ni ak short ko juli ina nga ola be gu timade ti chai bu si nang be ni si ga na ola be gu e bu ti cha ni si do ma te shai so om pu do ni answer man ti le do la mo timade ni ada che timoni divide alice divide na do 4/5 be halen number tima tipani 8/9 only bele timode ni divide in ta do tes munga wa alice fraction number timode divide other timode ne also divide in ka yanga betani 4/5 mu has division to timode ni direct divide only you now put ni division to timode ni into ko you left na ka yanga into ko you left na ka yanga into ko left ta ni e ju kho jo do tin mo ni de sa gi de sa jo do ni ju kho ole la nga o pu do ni ko ma ni de sa de wa hi mo ni ju kho ole la wa ta ni ti pa cross tili si huna do mo te gi nan s mo nga ni tili lo si huna do ada ni tin mo si 4 1 za 4 4 2 za 8 ole do la wa o pu do bu si huma nai so pu do ni ale ji wa be ta ni 1 into 9 za 9 5 into 2 za 10 answer money tili 9/10 only do la dong only o pu do ni mi yo so ka do ma ni fraction number ti mo de alice ta le khora da alice yu sina ta alice multiply na ta alice divide ina ta do ma te smo only so do wa only ni ko bo yo le she su sai do le she su sai ni le she yu za la e bu so ne bu only za la do yo nga o pu do ni你们不会的话，说是那是就来啊，就是的花花，thank you。